Kod korišćenja univerzalnog mernog instrumenta, osnovno što treba da uradimo je ispravno priključivanje mernih kablova. Bez obzira šta budemo želeli da merimo, crni merni kabel priključujemo u priključak označen oznakom COM. Crveni merni kabel, u slučaju kada želimo da merimo napon, priključit ćemo u priključak iznad koga se nalazi slovo V. Kada smo to uradili, uključujemo naš univerzalni merni instrument i sljedeće što treba da uradimo je da se opredelimo da li u ovom slučaju merimo jednosmerni napon koji se označava horizontalnom crticom iza slova V, ili ćemo meriti naizmenični napon koji se označava sinusoidom, talasićem kako đaci kažu, iza slova V. U prvom primjeru merit ćemo napon na bateriji. Svi znamo da ova mala baterija oznake AA ima napon na svojim krajevima 1,5 volt. Ali osnovno pravilo korištenja univerzalnog instrumenta je da veliki preklopnik postavljamo u maksimalni položaj ukoliko ne znamo napon izvora čiji napon merimo. Probat ćemo da vidimo šta se dešava. Minus pol priključujemo na crni merni kabel, a plus pol baterije na crveni kabel. Vidimo da nam displej prikazuje jedinicu, što bi trebalo da znači da je napon ove baterije 1 volt. Dakle, možemo slobodno da smanjimo merni opseg na manju vrednost. Ići ćemo na vrednost od 200 volti da vidimo šta se onda dešava. Vidimo da nam sad displej prikazuje 1,5 volti. Dakle, imamo nešto preciznije merenje. Možemo još da smanjimo. Idemo na 20 volti. Vršimo merenje. Izmerena vrednost u ovom slučaju je 1,56 volti. Zaključujemo da što smo bliže tačnoj vrednosti koju merimo, da je preciznost instrumenta veća. Dakle, možemo da stavimo i na opseg od 2 volta. Ponovo vršimo merenje. U ovom slučaju displej pokazuje 1,565 volti. Vidimo da sad imamo preciznost od 3 decimale. I upravo je to napon koji vlada na ovoj našoj bateriji. Da vidimo šta se dešava ukoliko slučajno ili iz neznanja promenimo polaritet. Tako da crveni merni kabel koji je inače plus stavimo na negativan pol baterije, a crni na pozitivan. Vidimo da će izmerena vrednost biti identična, kao u malopređašnjem slučaju, sa jednim znakom minus koji nas upućuje baš na to da smo pogrešno polarisali naš instrument. Ukoliko želimo sada da merimo naizmenični napon, veliki preklopnik ćemo staviti u intervalu koji je označen sinusoidom, a to je od 2 volta do 700 volti naizmeničnog napona. Uzet ćemo produžni kabel za monofaznu struju i napon između faze i nule. Znamo da je 230 volti i to ćemo da proverimo. Dakle, veliki preklopnik stavljamo na veću vrednost od one koju merimo, u ovom slučaju na 700 volti. I sad treba da znamo kod merenja naizmeničnog napona da nije bitno kako ćemo da okrenemo merne kablove. Ne moramo znati gdje je faza, a gdje je nula. Izvršit ćemo merenje. I evo, naš displej pokazuje da je napon između faze i nule 239 volti.
što i jeste, jer već duže vremena nominalni napon između faze i nule u našem elektroenergetskom sistemu iznosi 230 volti. Ovdje, zbog blizine trafostanice, taj napon je nešto veći. Ako zamenimo polaritet, dakle promenimo mesta mernim kablovima, ništa se ne menja, dakle ne pojavljuje se minus ispred i dobijamo istu izmerenu veličinu 239 volti.